Radoznala škola. Čika zdrave. Zdravo radoznalci, zvoni za čas. Vrijeme je za još jednu radoznalu školu, a tu su i naši brojevi od 1 do 9, u kojima se nalaze zanimljiva i zagonetna pitanja. O ne, vjetar je opet duvao i oduvao naše brojeve u radoznalu školu. O ne, radoznalci, pa brojevi nisu na času, oni su u tržnom centru, očigledno vole da se zabavljaju, ali učionica je prazna. Hej vi nestašni brojevi, znam da je lijepo biti u tržnom centru, ali vrijeme je da se vratite u učionicu. Radoznalci, pomozite mi da vratimo brojeve. Pa od kog broja da krenemo? Molim? Šta kažete? Shvatam. Ajde četvorko, ti si danas prva na redu. Dopiši slova koja nedostaju. D. Čokolada. Ma bravo radoznalci, odlično ste riješili ovo teško pitanje, a ti četvorko sada pravac u školu u svoju učionicu. A sad izaberite sljedeći broj. Molim, šta kažete radoznalci? Izabrali ste broj 3. Pa hajde trice, ti u rafama što se kriješ. Izađi i postavi svoje pitanje. Od kojih biljaka se pravi jestivo ulje? Jestivo ulje se pravi od suncokreta, uljane repice i maslina. Ma tako je radoznalci, teško pitanje, ali vi ste bili odlični. A sada trice pravo u školu na svoje mjesto. Bravo radoznalci, baš ste dobri i pametni. Hajde sada da izaberemo sljedeći broj. Molim? Tako znači, birate broj 8. Hajde osmice da vidimo i tvoje pitanje. Riješite zadatke. 13 minus nepoznata jednako je 8, 7 plus 9 jednako je koji zbir. Rješenja su prvi zadatak 5, drugi zadatak zbir je 16. Ma odlično ste to uradili radoznalci, a ti osmice sada pravo u školu i na svoje mjesto. Super nam ide radoznalci, vrijeme je za novi broj. Recite mi koji želite. Ok, važi. Ajde petice ti gore što se kriješ, da vidimo i tvoje pitanje. Kako se zove vila iz priče o Petru Panu? Palčica, jagodica, zvončica, višnjica. Zvončica. Ma bravo radoznalci, vidim da volite priče kao i ja, a zato petice, ajde odmah brzo u svoju školu. Stigli smo i do novog broja radoznalci. Koji sada birate broj? Molim? Tako znači. Ajde devetko da čujemo i tvoju zagonetku. Pogodi koje prvo slovo stoji na početku svake riječi. Stoji slovo P. Poštar Pera nosi pismo. Ma svaka čast radoznalci, vi ste genijalci. Ti devetko, pravac u školu na svoje mjesto. Dobro nam ide radoznalci, a sada birajte još jedan broj. Koji bi to mogao biti? Tako znači. Pa hajde jedinice da čujemo i tvoje pitanje. Kako se zove životinja koju možeš pronaći na polju i livadi, a pravi med? Zove se pčela.
Ma bravo radoznalci, odlični ste. A sada jedinice pravo u školu na svoje mjesto. Još malo nam je ostalo radoznalci. Od ova 3 broja koji birate? Molim? Ok, hajde ti šestice što se kriješ ispod tih stepenica da vidimo i tvoje pitanje. Pomoću slika riješi ukrštenicu. Rješenje glasi: uspravno je riječ sova, vodoravno 4 slova piše se most i vodoravno 3 slova piše se pas. Odlično ste ovo riješili radoznalci, iako nije bilo lako. Ajde sada šestice brzo u školu na svoje mjesto. Još samo 2 broja su ostala radoznalci, pa recite koji ćemo izabrati. Molim? Ok, važi, kako vi kažete radoznalci. Hajde sedmice da vidimo tu tvoju zagonetku. Matematika. Izračunaj zbir brojeva. 5 plus otvorena zagrada, 4 plus 1 zatvorena zagrada. Jest jednako. Tako ispada da je 5 plus u zagradi je također 5, 5 plus 5 jeste 10. Ma bravo matematičari, težak zadatak ste riješili. Pa hajde sada sedmice pravo u školu na svoje mjesto. Radoznalci, ostala nam još samo dvica. Hajde ti nestašna dvice, što se kriješ na stepenicama, da vidimo i tvoje pitanje. Pogodi gdje žive pingvini, na južnom polu, na sjevernom polu, na ostrvu Pingvinos. Pingvini žive na južnom polu. Ma tako je radoznalci, vi ste pravi genijalci, zato dvice ti brzo požuri u školu na svoje mjesto. Tako radoznalci moji, svi brojevi su u školi, a evo i zvoni. Pa je vrijeme da ponovimo šta smo danas naučili. Radoznalci, naučili smo da pišemo riječ čokolada. Jestivo ulje se pravi od suncokreta, uljane repice i maslina. Riješili smo 13 minus 5 jednako 8 i 7 plus 9 jednako 16. Da se vila iz priče o Petru Panu zove Zvončica. Napisali smo rečenicu poštar Pera nosi pismo. Da pčelu možemo pronaći na polju i livadi i da ona pravi med. Riješili smo ukrštenicu od riječi sova, most i pas. Da je 5 plus 4 plus 1 u zagradi jest jednako 10 i da pingvini žive na južnom polu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo radoznalci. Ajde, ide i autobus. Mi se vidimo sutra. Radoznalci, lajkujte i pratite kanal Čika Zdrave.